keretse babishe nabo navuga ngo wenda nawe yicwe kuko yakoze nabi, kuko nta muntu ushobora kwica undi we ngo atakwicwa byanze bikunze. Yapfuye nabi. Mu karere ka Nyamagabe habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umusore uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko yishwe n'inshuti ziwe basangiraga ku kabari, dore yuko bamwishe bakamusiga hano ku muhanda. Bamwishe ku manywa izuba riva ku masahira saa 10 za nimugoroba, ubwo bamukubise paka bamwishe bakamwambura amafaranga yari afite angana n'ibihumbi 200 yari yarizigamye kubera ko yari yabikuje kuri banke, arangije abaguriramo agacupa baza kumukorera kudeta birangira bamwishe baramukubita paka bamwishe. Ubugenzacyaha bo bwataye muri yombi izi nshuti ziwe eshatu bari kumwe, rero batawe muri yombi. Abaturage bavuga yuko izi nshuti ziwe basangiraga umunsi ku munsi ndetse bakoranaga n'akazi k'ikiyede. Uyu musore akomoka mu karere ka Nyaruguru, niho yafatiye indangamuntu, niho aturuka. Yari yaraje gushakisha ubuzima hano mu karere ka Nyamagabe, ubwo yari amaze kugera kuri byinshi. Yari afite inka zigera kuri 3, afite n'ubworozi bw'amatungo magufinya. Uyu musore yari afite umuryango w'abana 2 ndetse n'umugore. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugore wa nyakwigendera asobanura ukuntu byagenze. Avuga yuko umugabo wiwe yagabanye mu Kimina mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2025, agabana amafaranga angana n'ibihumbi 400, akura ibihumbi 200 abijyana kuri banke, ibindi 200 abisiga mu rugo. Uno munsi yagiye kubikuza ayo mafaranga gusa ajyana n'inshuti ziye bakoranaga mu kazi gasanzwe yakoraga. Nibwo bagiye mu kabari basangira agacupa, none bumvishe inkuru y'incamugongo ngo yishwe. Umuryango we uri mu gahinda ndetse n'amarira. Abaturage bavuga yuko izi nshuti zikwiye kwicwa. Umusore bamwishe kandi yarari kumwe n'inshuti ze. Inshuti ze nizo zamwishe, zitazikomereza ziriruka kandi nta kuntu bari kubigenza. Iyo bagaruka bari gusanga abashinzwe umutekano bagarutse. Ahangaha muri kureba habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Urupfu rw'uno musore rwababaje abantu benshi, ndetse abagizi ba nabi bishe uno musore batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Rero urupfu rw'uno musore ukuntu byagenze, uyu musore yari arimo atambuka mu masaha ashyira saa 12 z'umugoroba. Abagabo 5 baramutegera, barangije baramukubita bamusiga ku muhanda ari interi. Ibi ngibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, dore ko abanyarwanda bavuze yuko, cyangwa abaturage batuye mu kano kagari bavuze yuko urugomo rukunze kubera hano ndetse n'ahandi hantu rujya rubera. Ibyabereye hano ni akarengane gakomeye cyane, ni agahinda gakomeye cyane. Nanjye aya makuru nayafashe ndimo ndarira, aya makuru nanjye nayafashe ntumva nameze neza, ariko ndavuga ati nk'abanyarwanda aya makuru ngomba kuyababwira uko byagenda uko ariko kose. Ariko nanjye nayafashe nishimye. Polisi irimo irakora iperereza n'ubugenzacyaha RIB barimo barakora iperereza hano hepfo. Nkuko mubireba murabona ko bari gukora iperereza kugira ngo abishe uno mugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 witwa Karori, bamwita Karori. Uyu mugabo yararaje gushakira ubuzima hano mwa kano kagari, ariko mu by'ukuri akomoka mu karere ka Nyaruguru, akaba yari yaraje gushakira amaramuko hano mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Inkingi. Rero abagizi ba nabi nibwo baje kumuhitana baramwica, bamuziza yuko yaravuye kubikura amafaranga angana n'ibihumbi 500 yaragiye kuri konti yo kubikura. Abamwishe zari inshuti ziwe z'akataraboneka, inshuti basangiraga umunsi ku munsi. Nibwo rero baje kumutegera baramwica. Ariko polisi yavuze yuko umuntu wese uzagerageza gukora ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubugizi bwa nabi, ariyo mpamvu ishami rya polisi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB bikorana, dore ndetse kari n'ikigo kimwe. Polisi niyo yaje kwigabanyamo, RIB ndetse na polisi barakorana gatanu kuri kagenzi kako. Bavuga yuko umuntu wese uzakora icyaha n'igisa nacyo azafatwa agahanwa, kandi agahanwa bikomeye cyane. Ibi ngibi rero byabereye hano mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Inkingi, niho byabereye. Nk'abanyamakuru twahageze natwe dufite agahinda, dufite n'amarira bitewe n'urupfu rw'uno musore, kuntu yapfuye urupfu rubi cyane. Rero ikintu bakoze ni ikintu kimwe, bamukubise baramuniga paka ashijemo umwuka. Ikindi cyane tubabaje nuko bamukubise ubuhiri, inkoni, nawe nyine n'agahinda gakomeye cyane. Abaturage bavuga yuko uyu musore ari inyangamugayo mwa kano kagari, yitwaga Karori nkuko nabibabwiye, afite imyaka 30 y'amavuko. Indangamuntu yo cyangwa aho akomoka mu karere ka Nyaruguru, akaba yaraje gushakira ubuzima hano mu karere ka Nyamagabe.
abamwishe zari inshuti ziwe basangiraga z'akataraboneka bamuziza amafaranga ibihumbi 300 yari yabikuye kuri konti yiwe yakoreye, yari amaze igihe kinini cyane ayizigama, baje kuyamuha mu itsinda mu gihe bagabanaga mu kwezi kwa 12 aza kuyashyira kuri banke, avuga yuko hari agaporoje ashaka kuyakoresha. Ako gaporoje nta kandi yashaka gushora mu buhinzi ndetse n'ubworozi bw'amatungo magufinya kugira ngo uyu musore yiteze imbere mu buryo bwa rusange. Ibi ngibi rero ntago byatumye ubugenzacyaha bubuta muri yombi aba bagabo bakekwaho icyaha, ariko kibakekaho ntago icyaha kirabahama kubera ko ntago baragishinjwa neza. Nyine icyaha kitaraguhama bataragukatira ntago icyaha kiba cyari bwaguhame. Ndabakunda cyane rero, nitwaga Kidasamura, urwego rw'Gatabo Gakonkoma, narimerereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Nkingi, dore yuko ndi mukerarugendo, dufite n'abanyamakuru impande zigiye zitandukanye. Ndi mukerarugendo ariho hose yabereye ibyago, ibyaha, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, mba mpari nka Kidasamura TV Rwanda. Ikindi nimba rwo rwambere ugeze kuno muyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Munyarwanda, munyarwandakazi, irinde unarinde mugenzi wawe, kuko polisi yavuze yuko umuntu wese uzafatirwa mu muhanda batwaye ikinyabiziga yasinze azafatwa agatabwa muri yombi. Bibutse gahunda nigerayo amahoro ni gahunda ya polisi. Ayo makuru nayo ndaza kuyagarukaho mu kanya ku itangazo rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali, cyane cyane uturere 3 tugize umujyi wa Kigali. Ubu ngubu rero mperere mu karere ka Nyamagabe, ariko umunyamakuru wanjye uri mu mujyi wa Kigali avuze yuko ari itangazo polisi yasohoye, ananyohereza link, byose nabirebye ndaza kubitangaza. Imana ibarinde kandi Imana ibandebere cyoroshye. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.